Pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako skinuti Minecraft mapu i ubaciti u Minecraft. Prvo morate skinuti mapu, link ćete dobiti u opisu videa. Znači, kad vam se skine, izdvojite iz WinRAR-a na radnu površinu, otvorite WinRAR i ovaj folder i bacite na radnu površinu. Kada ste ekstraktovali, ovo vam više ne treba, stavite ga u kopiju. I sad, da biste ga ubacili, idete na start i kliknete pokreni. I kucate ovo. Procenat, data, procenat. Idete u redu i otvorit će vam se ovako nešto. Kod mene je prvo po redu tačka Minecraft. Otvorimo ga, idemo ovdje u saves i ubacite. Ja neću ubacivati zato što već imam. Znači x, evo sad ćemo da vidimo. Da li radi. Sad idete ovdje i evo. Evo vidite i ovdje sad imate ponuđene stvari. Imate ovdje ne možete izaći. Dole vam je kao rudnik. Ovdje vam je kao soba. Ja uvijek prvo, sad kad sam počeo igrati Sky House, prvo ovo iskopam pa onda izađem napolje. I onda ovdje počnem graditi, bit će gameplay Sky House preživljavanje, prva epizoda. Znači, to bi bilo to od današnjeg tutoriala. Pozdrav!